Actually kalau scrim tu kita orang dua-dua kita orang selalu lawan. Macam tim perempuan pun kita orang lawan, tim lelaki pun kita orang lawan. Selalunya kalau macam tim lelaki tu kita orang ambil tim macam MAL macam tu ataupun tim-tim luar yang second tier atau third tier macam tu lah. Masa lepas selection tu, kita orang first time jumpa waktu masa kita orang pergi China. Masa tu kita orang tak ada training langsung. Like macam pergi tu like totally baru first time main sama. And then lepas balik tu, kita orang fokus on training ISF. And then seminggu sebelum ISF tu, kita orang duduk MSN. And then time tu kita orang bawa pergi training dengan ISF dengan SEA Games. Tapi SEA Games dalam 2 hari macam tu je lah. Lepas tu, lepas habis ISF tu, barulah kita orang jumpa balik dengan dia orang. And masa tu kita orang bootcamp seminggu je. And masa tu lah kita orang training like macam kawan-kawan lah. Lepas tu sampailah sini. Kembangan ni kalau boleh nak didirikan dekat family sebab dia orang still support lah walaupun macam ikutkan dia orang macam tak bagi sangat lah fokus kat game awal-awal. Tapi sekarang dia orang memang support sangat-sangat. So macam finally lah dapat buktikan dekat dia orang yang boleh dapat emas. Kalau for now, kalau untuk tahun depan lah yang kita orang still ada kontrak sampai tahun depan and then memang akan fokus on Navi je sampai EWC nanti.